in ring 3 that you are running at first in the ring number 2, and then you will come back and get another course walking in ring number 3. Det betyder altså, at man selvfølgelig, når man prioriterer ring nummer 2, så fortæller man lige indkenderen i ring 3, at man altså ikke kommer til start, men skal starte til sidst og have en ekstra bane gennem.